витаминҳо як гурӯҳи пайвастагиҳои органикӣ дорои табиати гуногуни кимиёвӣ мебошанд, ки дар асоси зарурати мутлақи онҳо барои организм ҳамчун қисми таркибии ғизо муттаҳид шудаанд. организми мавҷудоти зинда низ ба витаминҳо ниёз дошта, онҳоро тавассути синтез, яъне пайвастсозию аз муҳити атроф мегирад. витаминҳо дар таркиби ғизо ба миқдори хеле кам мавҷуданд ва аз ин рӯ дар баробари микроэлементҳо микронутриент ҳисобида мешаванд. ба витаминҳо на танҳо микроэлементҳо, балки аминокислотаҳои ивазнашаванда ва чарбиҳои муҳим низ дохил мешаванд. аз сабаби набудани таърифи аниқ, дар вақтҳои гуногун ба витаминҳо миқдори гуногуни моддаҳоро марбут медонистанд. то нимаи соли 2018 13 намуди витамин маълум карда шудааст. витаминҳо ҳамчун қисми марказҳои фаъоли ферментҳои гуногун вазифаи каталиктикиро иҷро мекунанд ва инчунин метавонанд дар танзими гуморалӣ ҳамчун прогормонҳои экзогенӣ ва гормонҳо иштирок кунанд. сарфи назар аз аҳамияти истисноии витаминҳо дар мубодилаи моддаҳо, онҳо на манбаи энергия барои бадан ва на ҷузъҳои сохтории бофтаҳои он мебошанд. ҳар як организм ба витаминҳо талаботи мушаххас дорад. молекула метавонад барои як намуд витамин бошад, аммо барои намуди дигар витамин нест. масалан, агар витамини С ба приматҳо лозим бошад, барои аксари ширхӯрони дигар муҳим нест. тамаркузи витаминҳо дар бофтаҳо ва талаботи ҳаррӯза ба онҳо кам аст, вале дар сурати нокифоя истеъмол кардани витаминҳо дар организм тағйиротҳои патологии хос ва хавфнок аз қабили бемории синга ва пелагра ба амал меоянд. се ҳолати фундаменталии патологӣ бо вайрон шудани раванди истеъмоли витаминҳо дар организм алоқаманд аст. набудани витамин, авитаминоз, норасоии витамин, гиповитаминоз ва аз ҳад зиёд будани онҳо дар организм, гипервитаминоз. аксарияти витаминҳо дар бадани инсон синтез намешаванд ва бояд пурра ба воситаи ғизо таъмин гарданд. ақаллияти онҳо витамини Д, ки дар пӯсти инсон дар зери таъсири нурҳои ултрабунафш ба вуҷуд меояд, витамини А, ки онро аз прекурсорҳо, ки бо ғизо ба бадан ворид мешаванд, синтез кардан мумкин аст, ва як шакли витамини Б3, ниасин, ки пешгузаштаи он аминокислотаи триптофан мебошад, дар организм пайваст мешаванд. илова бар ин витаминҳои К ва Б7 одатан аз ҷониби микрофлораи бактериявии симбиотикии рудаи одам ба миқдори кофӣ синтез карда мешаванд. дар илми биология мафҳуми қатъии витаминҳо вуҷуд надорад ва танҳо аломатҳои зарурӣ ба витаминҳо тасниф кардани модда мавҷуданд. соли 2012 ҷомеаи илмӣ 13 моддаро ҳамчун витамини муфид барои бадани инсон эътироф кард. якчанд моддаҳои дигар мавриди баррасӣ қарор гирифтанд, аммо то соли 2018 дар рӯйхати витаминҳо 13 тои онҳо мавҷуд аст. аз рӯи маҳлулшавии витаминҳоро ба даравған ҳалшаванда А, Д, Е, К ва витаминҳои дар об ҳалшаванда С ва Б ҷудо мекунанд. витаминҳои дар об ҳалшаванда ба осонӣ ҳал гардида, чун қоида аз организм ба осонӣ хориҷ мешаванд. витаминҳои дар равған ҳалшаванда тавассути рӯдаҳо бо ёрии чарбуҳо ҷабида мешаванд. витаминҳои А ва Д метавонанд дар бадан ҷамъ шаванд, ки боиси гипервитаминозҳои хатарнок мегардад. норасоии витаминҳои дар равған ҳалшаванда аз сабаби вайрон шудани раванди ҷабидашавӣ ҳангоми бемории муқаввисидоз аҳамияти махсус дорад. ҳарчанд ки аксарияти витаминҳо тариқи ғизо ба организм ворид мегарданд, вале баъзеашон бо роҳҳои дигар ҳосил мешаванд. масалан, микроорганизмҳо дар флораи рӯда витамини К ва биотин истеҳсол мекунанд ва як шакли витамини Д дар ҳуҷайраҳои пӯст ҳангоми дучор шудан ба меъёри муайяни нури ултрабунафш, ки дар нерӯи офтоб пайдо мешавад, синтез карда мешаванд. одам метавонад аз пешсозҳои истеъмолкардаи худ баъзе витаминҳо тавлид кунад. масалан, витамини А аз бета-каротин ва ниасин аз аминокислотаи триптофан ҳосил карда мешавад. витамини Б12 ягона витамин ё маводи ғизоист, ки аз манбаъҳои растанӣ дастрас карда намешавад. захираҳои витаминҳо дар организм фарқияти зиёд доранд. витаминҳои А, Д ва Б12 ба миқдори бештар асосан дар ҷигар нигоҳ дошта мешаванд. норасоии витаминҳо ҳамчун ибтидоӣ ё дуюмдараҷа тасниф карда мешаванд. норасоии ибтидоӣ вақте рух медиҳад, ки бадан аз сабаби истеъмоли нопурраи ғизо витамини кофӣ намегирад.
норасоии дуюм дараҷа метавонад аз сабаби як ҳолати аслии тиббӣ ки аз худшавӣ ё истифодаи витаминро пешгирӣ мекунад ё маҳдуд месозад, ба монанди тамокукашӣ, нӯшидани аз ҳад зиёди машрубот ё истеъмоли доруворӣ ки ба ҷабиши витамин ё истифодаи он халал мерасонад ба вуҷуд ояд. норасоии витамини хуб омӯхташудаи инсон бо тиамин, ниасин, витамини С, кислотаи фолий ва витамини Д алоқаманд аст. аҳамияти навъҳои озуқа дар пешгирии баъзе бемориҳо аз замони қадим маълум аст. ҳамин тавр мисриёни қадим медонистанд ки истеъмоли ҷигар барои пешгирии бемории нобиногии шабона кӯмак мекунад. сарчашмаи омӯзиши витаминҳо дар тадқиқоти олими рус Николай Иванович Лунин ҷой доранд. вай ба мушҳои таҷрибавӣ тамоми элементҳои маълуме ки таркиби ширро ташкил медиҳанд, яъне қанд, сафедаҳо, равғанҳо, карбогидратҳоро алоҳида мехӯронд. дар натиҷа мушҳо фавт диданд. лунин дар моҳи сентябри соли 1880 ҳангоми ҳимоя кардани рисолаи докторияш исбот кард ки барои наҷот додани ҳаёти ҳайвонот ғайр аз сафедаҳо, равғанҳо, карбогидратҳо ва об дигар моддаҳои иловагӣ лозиманд. дар соли 1895 олими дигар Пашутин ба хулосае омад ки бемории синга яке аз шаклҳои гуруснагӣ буда, дар натиҷаи норасоии баъзе моддаҳои органикӣ аз ҷониби растанӣ ба вуҷуд омада дар ғизо ки дар организми одам синтез намешавад, инкишоф меёбад. муаллиф қайд кардааст ки ин модда манбаи энергия набуда, балки барои организм зарур аст ва дар сурати набудани он равандҳои ферментативӣ халалдор мешаванд ки боиси пайдоиши бемории синга мегардад. ҳамин тариқ ӯ баъзе хосиятҳои асосии витамини С-ро пешгӯӣ карда буд. дар солҳои минбаъда далелҳое ба даст омаданд ки мавҷудият ва нақши витаминҳоро дар мубодилаи моддаҳо нишон медиҳанд. ҳамин тавр дар соли 1889 духтури ҳолландӣ Кристиан Эйкман кашф кард ки ба чӯҷаҳо вақте ки биринҷи сафеди ҷӯшонидашударо ҳамчун ғизо медиҳанд, онҳо ба авитаминоз гирифтор мешаванд ва ҳангоми ба хӯрок илова кардани сабуси биринҷ онҳо шифо меёбанд. дар соли 1906 Фредерик Хопкинс пешниҳод кард ки дар таркиби хӯрок ба ғайр аз сафедаҳо, равғанҳо ва карбогидратҳо баъзе моддаҳои дигаре ки барои организми инсон заруранд мавҷуданд ки онҳоро омилҳои иловагии озуқа номидааст. қадами охиринро соли 1911 олими поляк Казимир Фун ки дар Лондон кор мекард гузошта буд ва як доруи кристаллиро ҷудо кард ки миқдори ками он авитаминозро табобат мекунад. доруро Витамай номгузорӣ кард ки пайвастагии нитрогендор дошт. дар соли 1923 доктор Глен Кинг сохтори кимиёвии витамини С-ро муайян кард ва дар соли 1928 духтур ва биохимик Алберт Сен-Дёрди бори аввал витамини С-ро ҷудо карда онро кислотаи гексуронӣ номид. ҳанӯз соли 1933 олимони швейтсариягӣ кислотаи аскорбинро ки бо витамини С якхеланд ҳосил карданд. дар соли 1929 Хопкинс ва Эйкман барои кашфи витаминҳо ҷоизаи Нобелро гирифтанд. дар солҳои 40 сохти химиявии витаминҳо рамзкушоӣ карда шуд. тавре Кристиан Эйкман мушоҳида карда буд, чӯҷаҳое ки биринҷи сафеди тозакардашуда мехӯрданд, дар онҳо аломатҳои неврологӣ падид меомад, ба мисли маловон ва сарбозоне ки биринҷи парҳезӣ мехӯрданд. баъдан вақте ки чӯҷаҳо ба истеъмоли биринҷи коркарднашуда гузаштанд, ин нишонаҳо аз байн рафтанд. вай онро омили зидди авитаминоз номид ки баъдтар ҳамчун витамини B1 тиамин муайян карда шуд. соли 1930 Пол Каррер сохтори дурусти бета-каротинро ки пешгузаштаи асосии витамини А мебошад равшан кард ва дигар каротиноидҳоро муайян намуд. Каррер ва Норман Ҳовард кашфи кислотаи аскорбинро аз ҷониби Алберт Сен-Дёрд тасдиқ карданд ва дар химияи флавинҳо саҳми назаррас гузоштанд ки боиси муайян кардани лактофлавин гардид. барои таҳқиқоти худ дар бораи каротиноидҳо, флавинҳо ва витаминҳои А ва B2 ҳар ду олимон дар соли 1937 ҷоизаи Нобелро дар бахши химия сазовор шуданд. дар соли 1931 Алберт Сен-Дёрд ва муҳаққиқ Ҷозеф Стирбели тахмин карданд ки кислотаи гексуронӣ воқеан витамини С аст.
آنها به چارلز گلنکینگ نمونه دادند و او فعالیت آنتیکواگولاتی آن را طریق آزمایش در سکلروتیسم خوکچه‌های دریایی اثبات کرد. سال 1937 سندیارد برای کشفیاتش جایزه نوبل در بخش فیزیولوژی و طب را گرفت. در سال 1943 ادوارد آدلبرت دویسی و هنریک دام برای کشف ویتامین K و ساختار کیمیایی آن جایزه نوبل در بخش فیزیولوژی و طب را به دست آوردند. در زیر تأثیر عامل‌های محیط زیست، حرارت، اکسیژن و دیگر ماده‌های اکسید کننده، نور، کسلات‌ها، اشغالی‌ها و اساس‌ها ویتامین‌ها نابود شده فعالیت بیولوژی خود را گم می‌کنند. وابسته به درجه حساسیت، ویتامین‌های گوناگون خاصیت‌های هرگونه دارند. بعضی‌اشان خیلی تاب‌آورند، دیگرشان باشد زود نابود می‌شوند. این پیش از همه از آن وابسته است که ویتامین‌ها از روی ساخت کیمیایی خود پیوستگی‌های خیلی فعال می‌باشند که بر ریاکسیون‌های کیمیایی به آسانی داخل می‌شوند. ویتامین A رتینول برای فعالیت ساختاری مسمومیت، استحصال گرمون‌ها و بیناییش مسئول است. نورسایی این ویتامین به ضعیف شدن نور چشم و مسمومیت، تیرشوی با سرعت پوست، بد شدن روندهای برقرارشوی و اختلال گرمونالی تهدید می‌کند. ترکیب تخم، شیر، پنیر، سبزی، اسفناج و پیاز از ویتامین A بای است. ویتامین B1 یا تیامین در بدن مبادله کربوهیدرات‌ها، فعالیت سیستم عصب و دل را تنظیم می‌کند. هنگام نارسایی ویتامین B1، خستگی عصب، اختلال کار دل و مبادله ماده‌ها و ورم‌ها مشاهده می‌شود. سرچشمه‌های ویتامین B1 غله‌دانگی‌ها، سبزیجات و محصولات شیری می‌باشند. ویتامین B2 یا ریبوفلاوین برای قوه بیناییش و روندهای برقرارشوی مسئول است. نارسایی ویتامین B2 با پیدایش زخم‌ها، کاهش نور چشم و پس شدن مسمومیت توصیف می‌شود. ترکیب محصولات گوشتی، شیر و خمیر ترش از ویتامین B2 بای است. استفاده منتظم ویتامین B5 برای پیشگیری کردن درد سر و هیپرتونیا، بعضی بیماری‌های جگر، مشکلات عضوهای هاضمه، بیماری‌های روحی، زخم‌ها و گاستریت، بیماری‌های پوست و اتروسکلروز کمک می‌کند. ویتامین B6 در بسیار روندهای بدن انسان اشتراک می‌کند. آن به سیستم مرکزی عصب و روندهای گیموپویتیکی تأثیر مثبت می‌رساند. در کار جگر، اینچنین در روندهای تقسیم شوی و سینتز امینوکیسلات‌ها و از خودکنی پروتئین مساعدت می‌نماید. ویتامین B12 یا به عبارت دیگر کوبالامین‌ها یک ویتامینی در آب حل شونده بوده با تشکل خون در مغز استخوان و اینچنین به از خودکنی امینوکیسلات‌ها از جانب بدن تأثیر کلان می‌رساند. ویتامین C یا کیسلات اسکوربین برای فعالیت معتدل سیستم مسمومیت، تشکل بافته‌های پیوست کننده، استحصال خون و هورمون‌ها مهم است. به ویتامین C آهن در ارگانیسم سوز جابیده شده، آدم زود بیمار، رنگ رویش ناسالم و بدنش ضعیف می شود. مقدار زیادی ویتامین C در سبزیجات و میوه‌ها موجود است. ویتامین D یا کالسیفرول برای تشکل بافته استخوان، ناخن‌ها و دندان‌ها مسئول است. نارسایی این ویتامین برخیت، احتمالیت شکستن دندان‌ها، ضعیف شوی بافته‌های دندان‌ها و کاریس آورده می‌رساند. بدن انسان ویتامین D را توسط تأثیر نور آفتاب سینتز می‌کند. از این رو شما باید وقتی بیشتر را در بیرون گذرانید. ویتامین E یا توکوفرول با خاصیت‌های ضد پیرشوی معلوم است. آن به تقسیم شوی و افزایش حجره‌ها مساعدت می‌کند که در نتیجه بافته‌های بدن جوان می‌شود. این ویتامین برای زنان حامله مهم است تا هم درست انکشاف یابد و کودک الکی تولد شده خوب به وای رسد. علاوه بر این ویتامین E برای کار سیستم عصب و مشک‌ها مسئول است و اینچنین برای از خود کردن ویتامین A کمک می‌کند. نارسایی این ویتامین به پیرشوی با سرعت بدن، پیدایش بروقتی اوژنگ‌ها، عضوها و غیرها تهدید می‌کند. در چشمه‌های این ویتامین روغنی رستنی، مخصوصاً روغن غلگی‌ها، غله‌دانه و لوبیاها می‌باشند. ویتامین F مجموعه پوره کیسلات‌های روغنی سرغذا را در بر می‌گیرد که در بسیار روندهای مهمی بدن انسان نقش مهمی بازد.
این کیسلوتاهای چربوگی سرغذا در نوبت خود به دو گروه تقسیم می شوند: اومگا 3 و اومگا 6. گرچند که در بدن انسان آنها می توانند به آسانی به همدیگر تبدیل یابند. ویتامین K یا مینرال آن لخته‌شوی خون را تنظیم می کند و برای تشکل استخوان مسئول است. با نارسایی ویتامین K آدم به خونروی طولانی، زود شکستن استخوان و استئوپروز دچار می شود. شما می توانید این ویتامین را به قدر کافی از اسفناج، برگ خورش، کرم و تخم گیرید. ویتامین N یا کیسلوتای لیپوید به ماده‌های ویتامین مانندی در آب حل شونده اشاره می کند و به بدن تأثیر نظارت دارد. آن جگر را از تاکسین ها محافظت کرده، فربهی آن را پیشگیری می کند. ویتامین P در نفسکشی بافته ها نقش مهم و اینچنین تأثیر آنتی اکسیدانتی دارد. علاوه بر این، با یاری آن ویتامین C در بدن انسان جمع می شود که در نوبت خود به فعالیت غدودهای اندوکرینی مساعدت می نماید. ویتامین U یک ماده طبیعی برای بدن انسان بوده، قابلیت طبابت کردن زخم لوپرده معده و روده 12 انگشته را دارد. اینچنین مقاومت لوپرده ها را به تاثیر عامل‌های نامساوی زیاد می‌کند. آن به کار عضوهای هاضمه تاثیر سودمند رسانیده، سکرتسیای غدودهای هاضمه را به اعتدال می‌آورد. طوری معلوم است نقش ویتامین‌ها در ارگانیسم انسان خیلی کلان میباشد. نارسایی آنها با خلل‌دار شدن فعالیت عضوها و سیستم‌های گوناگون، بد شدن سلامتی و نمود ظاهری ارگانیسم آورده می‌رساند. بنابراین تأمین بدن انسان با ویتامین‌ها خیلی مهم است.